thona manga zin tur de tana chanchin lom darkar somni pali chung S&R Travels intan kan ome online a hidden charge chin kha ke mania chuan velo tlat choibel nei mi alovin itpo wang thei mai don baka I boy pui ha ngai mi alovin idu thu sam takrama kan lo chan sak thei reng chi asin izin du hun le mun han shilvete itan phone volume kan on full pape kan soi mai chep online ain kan red atom via sak po kan ngame S&R Travels contact number 6909063744 email snrservices18@gmail.com Chief Minister lal do ma pai thak tumna le ZPM party bo ruak chiat che tarlanga Congress thalai chuan angai bokani khaya ni chu an over ve ma mani himalen dulen lom puyenga award dong to zonga chuan kan Chief Minister USA Zuzina award don hi soilo berpol hani mai thaya tin kan opposition te an chak that wang te poni thei boka mi then khat motor leite an soi zui peya mi sofa leite an soi zui peya an phone leite thom no thar leite eman la soilawa azia lampang angayang hei chuti chuanin masabera chon hei Congress thalain CM lal do man USA award adon chungchanga zona an zot non ani eng chungchangen zo angkal la shabiglo chuanin Council of Minister an thuk hom boka mizo zirlai pol hianin no pang school bakery zong anen fiani chuan kumsom komi in midang te tan ti ni hi kapu hian ti thakop mai he poi kan chiaranga dearness allowance November kumsang hi somni pali atangin 4% in petan don tini boka ti chuan hei veng chunga hianin security and roi don ani veng chunga duty turin tiniat Zarkawt Joint Action Committee te thu chuak niom takani ti chuan hei wanglai ni hianin Serchhip Hospital saklai cholsan sachunzam turin siam ina cha tini heta henin achan le wang hi anon soifia tura ngai macha khanin kanusiara khanin achan le wang kha anon soifia lova kan Chief Minister ina a budget approved to adidak le chana te kha an soilang tura chon ka ngai ngota an soilang tura ngai photeang ti chonin masabera han kalila Congress thala in CM lal do man USA award adon chungchang zo nan zo non tinia Congress thala chon Mizo Society of America Maryland branch buatsaih Mizo Day voisom thum pakhatna September ni kumsang ni somni pali tho tanni khan manni in heta hian Mizoram Chief Minister lal do machu kual lian ania Chief Minister discretionary fund atana tho khom US dollar sing thum sang sari zali somruk anlo hlan ba ka lal do ma hna hian US President's Lifetime Achievement Award lan ani ti talan ania social media platform sang alwa in Chief Minister official social media lama po chuang taka talan ngal ani bok Congress thalai chon US President Lifetime Achievement Award dong to ten andon tur thu shetir na andon nangpo shetir lokna hau lova America khwale tui ni na nei US tana midang tran puya darkar sang li chuang thok to chawin andon thin US civil mi choi moina sang award dong tur po application June thla close ani dai to US azuzin remchan lai taka azuk dong hal thei mai hi chuanom anti in anlom pui tak zetani mizo mi puin aramro pui America President choi moina sang adong kan lom lain award dong te mingle andon chan tarlan na website ta kumin kumsang ni somni palia President's Lifetime Achievement Award 2024 lisa tarlan anive mi alo hi amak atia award dong tura thlante Rise Her Network Illuminating Hope ten dinner gala Atlanta September ni sari kumsang ni somni palia program an man pui huna som anive mi alo te hi Mizoram mi pui tan athil hai thlaka Chief Minister zalo na nasataga Congress thalai chon angai ni hetiang choi moina sang Mizoram Chief Minister in adong ti reng sia akai hruai ZPM sarkarin lompui na hun an buatsaih sak mi alo le an tho pui minister MLL ZPM party point an lompui tho voi khatma an soi mi alo hian Chief Minister lal do ma pai thak tumna le ZPM party bo ruak chiat che tarlanga Congress thalai chuan angai bokani khaya ni chu an over ve ma mani himalen dulen lompuyenga andulen lompui lawanga aduk andule an ina ten wakalanga kha khachu antivedo ma main ka shetin hetilai mi hi tu lo boka bol mol ka ti thin himo Chief Minister lal do ma pai thak tumna le ZPM party bo rok chiat sia USA Mizo News Channel khalawen ula khata han chiang takin clarification anon soi to boka tichuan chumi mai po ni lovin hei an lo lompui dan tura te du thu sam ten lo nei ni Congress thalai hian mo
hei hi chu an mani kuang lo deuh hlek chuan norin ka hria ti ve deuh hret tani chuan hei award hi mipuin en chin tura an thlan chief minister bolna le inbum na nge dot manga Mizoram mipui laka lan ro puitumna awangin lan ro puitumna awanga inchoi moiderna ti soifia turin ZPM party le sarkar angena ni hei po hi adik lo ZPM sarkar le party ngen chini lawa indu chon USA a hlan tu te khazu zot mei ula congress thalai te hian chu adik zokin ka hria adong tu zo kan zot ngai lawa ape tu zo kan zo thin ani hetlai chi chu politics in beina mol takharon chuak le tatlat mai then khat lai an statement an congress anon that chho te reng nen hianin congress thalai te hi an bola mol le tlat tun tum hi chu chief minister USA zinin khovel ramro puizinga telphak India rama cheng reng lai le chumi chunga state pakha tho tu berni bok thlabar taka Arakan army chakzia an la omzia tele longtlai thlenga minti boi thei tur thu thlabar taka asoi kha congress thalai chuan alai na tak zeta tuna china chuan pathian ring turam Mizoram mipui le India sarkar abula anom ti shein thamwang taka hlom to turin congress thalai chuan acha ani tini engponi se hei ka han chiar mai poa karin ai chuan a mol mang ko pin ka she ka mu dan dik takani chu athupu ye naron vo puyang rang sia hemi a award lan tu te hi eng award nge ni ti hi ron soifia se anti don nge ti lampang ril ro omlain award dong tu te zoka ka soifia turin anti ta thung ta ni hengponi se hi chu thu takla takalak chi ani lem love in siam that tumna le khatiang inge constructive criticism lampang kha ni lem lova in soi chet ve chak shim thu chhuak ang kha ani chu thil thar kan mu chhuak le to in soi chet chak shim thu chhuak ani chu tu na mi ang hi chu poni se kan chiar phei je langa council of minister an thu khom ti ni voin khan chief minister pulal do ma kai shroin council of minister meeting cabinet room anayania anthurel zinga sarkar na thok dearness allowance DAT punatel tini anthu pasya theichin proposal for amendment of the Mizoram right to information rule 2010 BPL tetan RTI zo na zo manzong zong athlona ni to ang tini proposal for establishment of Mizoram state human rights commission and proposal for creation of 16 posts home tinia Pathumna payment of dearness allowance to government employees without the approval of the Council of Ministers and revocations of notification finance tinia hei cabinet thutlukna masa anga kalpui turani akai noi department chu lo siam thatura tiani palina payment of dearness allowance to government employees at 4% finance tini hei sarkar na thok te na Christmas thil pekatana November kumsani somni palia tanga mantran turani pangana proposal for appointment of advanced metering infrastructure service provider AMISP for implementing of smart metering under RDSS PNE tini poni se heng ho hi council of minister in mukhom chan kha nia tichuan hei hi poimo view booking ka hria school no pang bakery zong en fia tinia MZP sub headquarters kon pui chuan vo in ni thum tha som kumsani somni pali hian zirlai no pangte bakery zong anen fia Ministry of Education in Policy on School Bag 2020 manga in kai shroina asiam chu zirna in then khata zom a hlo tok lo ti mu chuani in zirlai no pangte school bag ka hi arit hlom hle ti hriadani kon pui MZP talan danin Policy on School Bag in kai shroina asiam ang chuan zirlai no pang ri zong atanga te a za a som a yarit school bag hi ati lo tura ti ani lain kon pui school than khat endikna atangin zirlai no pang school bag chu arit fal leti muchwania abik takin private school ate hian school bag hi ke ziriat ayarit hil tepo anakani school bag ri zong tura in kai hroina ang chun class 1 atanga class 5 thleng hian kg ni lechan ve apel lo turania class 6 atanga class 8 ta kg thum ayarit lo class 8 atanga class 8 ta kg li ayarit lo le class 9 le tena kg nga ayarit lo turani zirlaino pangten school bag an ari lutuka wang hian kum khat po tling lawa school bag chele ta an tam hlea hei mai ba ka hian zirlaino pangte hrisel na angongin nungzang na le darna an nei ti MZP chon ashiani MZP sub headquarters kon pui chon zirlaino pangten school bag an ari lutuk lo nana malangal turin zirna in sang te an ngena sarkari in kai hroina asiamang te zoma aranglama school bag rit lutuk ti ziom turin ashetir ngal anti zirlaino pangte harsatna hi athlen tolo na turin atul angin a enzui zel don baka atulani chon sarkar thuni tu te hena po thlen atum tiat talangani tini puimo khop mai hei school kal le to theu kan nin ka sia tu te po bag hi kan akri thei em maya amaro chu magde umei chu school kan kal lai khan ka be ka rit lut tuk hi kan ti ngai hi ka she haulawa engpo ni se MZP sub headquarters kon pui ta thil ti hi tra hrisel na ngong thei thil
ania hrisel na hain chen lova tin a solve dan a solution po ngalin ka ria school ata hian le kabu te hi ria thei ni ta se a tul lo zong hon mo ina zir lem lo tur han hon chawang chi a chole tho nga yang chi te po hiom ve boka chu wang chonin school ate po hian then khati chu han ria thei ta ni sela amaro chu school te po him that te po ngai do boka ngamo ten te po jon solution thei thil chun in ka ria ti chon hei kapu hianin hei midang te tan thil thatak lo ti ni oma kumsum komi ani silian zama kumsum kwa electric veng aizol chon electric veng MUP golden jubilee lom nan le akumsum ko thlin pualin faina kan ngai poimo le zual nan kumdanga alo ti thinang bokin tual mun phia le huang vuak phung amamo te lak turin ama siam ngei a pho chuaka adu le mamo apiang te tan a thlonin alak theini silian zama hi electric veng branch way me aizol assistant secretary masaber ani nge silian zama hian apian champualin kumdanga po tual mun phia le huang vuak phung midang te tan a thlona lak turin alo pho chuak pho to thin tini fakom takzet zeta a fakom kati ema wangin ania emi po hi karon thlan chuamo ti chuanin hei dearness allowance sung chang kha zalen po henaron chuwa boka hi chu bank wana lampang ha kan chiar to a kan chiar lo meng o hi ain ang ve kani ti chuanin bank chung duty tur security roi don ti hi kan chiarang Zarkawt joint action committee JSC in an bank chunga zanlama duty tlaiwar tur security an roi dona dil na hunan hong mek tini Zarkawt JSC malakna ang chi hi aizol khopui chung bank then khata po kalpui anom to nia hriatania chung security te chu local council emo JSC malakna aroyan nia veng sanga anin ti mu chauzel ni in alang tini hei hi vapoi mo em tichuanin adil tu inom chuanin security na hi dil the ani mela hei zanlama kan veng chung a top tak em wangin zanlama duty tlaiwar tur aroi ani dona he na hi veng chung mi thok du kanom chuan ninga thlasom kumsan isom ni pali inrin ni thleng dil the ania lo hi thlakata cheng sing khataniang ini hei hi zan meng thei em te tan chona wa han thadon em kate Zarkawt chunga henin zan mu thei lo games khel tlaiwar thak poisa engma lo chung lo ai chuanin yan in tlaiwar thodon sia poisa lo nan te pon thadon riawin ka she hei duty timing hi zandar ko tanga jing dar sari kha ani mai boxi emo dil do chon hetiang hen lekha a thelu ni se ming piani le kumnu le pa ming address kim chang phone number passport photo ti te ni poni se hetiang hi kan lain ti mu chho zelin karing kan veng chunga top to emema zana hanin soi sakron ti te insual ron ti te tam mai ne chutiang alo bo theinan te le enge lir thei ruk te petrol ruk chung chang te heng zana thil sual thleng thin sang solution atire na tan hianin a thaveu donin ka ria Serchhip hospital saklai cholsan sachun zom thorin siam ina cha te kan chiaranga Serchhip district hospital building thar tur samek tu te chuan lo thon an nei awangin October ni khat thole ni khan October ni atangin an sakchun zom ri lo tur thu an puanga chief minister nal du oma Serchhip bill to MLA chuan lau thong lova sachun zom turin a cha ani tudon danin Serchhip district hospital sak thar tur hi cheng vaibel chesom riat paruk chuang set na turania sumrua manjinga vaibel chesom ni pakhat chu Power Grid Corporations of India Limited PGCIL in atuma asatu chu zamzo construction and consultancy anni damdoin sakdan turua manna drawing chu chief minister in apomto ania cheng vaibel chesom ni pakhat petu PGCIL in anpom VMT health department how to te anzo thina ma se tun thlengin chan andong lo hemi chungchanga hian na an tho thlon lo nan sumpetu PGCIL ngai dan hriat phot andu awangin asak na cholsan ri antuma drawing chu PGCIL in anpom chon sakchun zom le mai antum CM lal do ma chon October ni khat khan Serchhip district hospital sak na tho tan mek chu atloa damdoin chu drawing ang chuan chengwai bel chesom riat paruk senga saktur ani lain CM in chengwai bel chesom sari pakhat senga saktur ani thuwa soya wangin drawing CM thata chengwai bel chesom sari pakhat se na turin titet le hret atul tura in satu te chuan anin ngai ni CM lal do ma chuan nimin jing khan Serchhip PWDIB a Serchhip khotlang hroi tu te ako mahai hi ama YouTube channel apo khan anon upload nge ni district hospital saktan to chu thamong taka sachun zom turin asatu te achati soin atul chon sumkan tambil zel don ate sarkar thu chhuat talan danin Serchhip district hospital sakna tana PGCIL in chengwai bel chesom ni pakhat anpek baka North East Special Infrastructure Development Scheme other than road infrastructure
NESIDS OTRI atangin cheng vaibel se somruk panga dabel tumania ma se NESIDS OTRI guideline damdoina tan cheng vaibel se somnga bagda thai ani lo wangin cheng vaibel se somnga dania hei wang hian damdoin sakdan tur thlak lek change of scope atulani Chief Minister chon PGCIL lam ngai changa hun lo khoral au yom to wangin sumpek tool oma piang hi NESIDS OTRI atanga lo pek mai thenia contractor hian thamong takin na lo chunjom se kadu atul chon sum kan tambil zel donani atia Chief Minister hian Health Minister po phone a be in acha ngal bok ni in Zarkawt tu chhuak in atar lang tinia hei kan Chief Minister berin lo thon tur om love ati taka chuan emi zamzo construction and consultancy te hianin thamong takin na hian thok tran thei se chu du thu sam chu aniang